to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that Hvis alle mennesker brugte lige så mange ressourcer som en gennemsnitlig dansker, ville vi have brug for 3 jordkloder. Du producerer 188 kilo affald om året, og det belaster miljøet. I Danmark indsamles der hvert år for ca. 15 millitoner tons affald. En stor del af det affald genanvendes, en del brændes, og en mindre del ender på lossepladsen. Der blev produceret ca. 2.600 milliarder tons affald i EU i år 2008. Vi er det land, der har et af de største overforbrug i EU. OECD vurderer, at vi i år 2020 producerer 45% mere affald, end vi gjorde i 1995.